چونیا انسان وتی تخلیقہ یا وتی کردارہ چی زانگ پجارک بھی اگاں یک زبان زانتی یک لفظان کاری کہ بھی گڑا گیشتر گن تخلیقہ ہم گرنچ بھی بری وتی اندرے مارش تو درتاں نی درنگازیا آوتی نزدیکین وتی کر ورے سنگتاں مدام لوٹائنی وتی کر رہا اگاں آئیے گنجائش بھی اگر نبیتی گوڑا وقت ہوتے ہما جاگا سر بھی تاکہ آوتی زبانا اما مردمان دیما پدرہ کت بکن وتی زبان عظمتہ کت بکن وتی زبان و لفظان کے دیمروی حاضرہ کجام ہم وڑیں قربانی و کجام ہم وڑیں تکان سری برداشت کت کن پرچہ کہ آیا زبان آیا ہوتی لفظان آیا ہوتی راج دوستی استن آوتی زبان ہے وہ لفظان کے دندوی حاترہ مدام ای وڑے مراگش و ای وڑے دیوانانی باہر جوڑ بھی وتی اما اندر مارش تو وتی اما اندر کہ درد یا وتی باطنے اما گمن لفظانی تروہ یا لفظانی ذریعہ وتی اما شعر وتی گالانی بندانی تہا درنگازی کن وتی دردانی اظہارہ کن جی ہو من ایسے پتانی واجہ نمیرانی غلام حسین شواز کا غلام حسین شواز یک انچین سری یک انچین انسانی کہ ہمک وحدہ ہمک قطرہا گونتی زبانہ بندوق بتک درانڈی بتک بلے آیا ہوتی زمین آیا ہوتی کاؤ پہچار آیا ہوتی درچ کو دار آیا ہوتی پل کو بیٹ آیا ہوتی کوہ کور اچور شمشکار نکتگا آوتی شاعری تہا مدام و امی چیزانی درنگازی کتگ و امی چیزی پر درکتگا ای قدیمیت و جدیدیت یک ملاپیں یک مرجنی کہ میں بلوچی لفظان کے تو کا مرچی باندھا کیسے گندگ بھی اگائیں بڑا من سر پر بند غلام حسین شواز مرگنے میں رہتا واجہ غلام حسین شواز کجا کھدی ولی بھی تک آیا علم آیا وانگو زانگ کجا چی در گور تک بازے سنگت قائم تھیں ہوتی گوشتان کانی تھا اما چیزانا بلکہ پتر کنا پامی خاطر اما یہ چیزانا مینشن کنے نروٹا بلے میں افسوزی آوری یہ گوشان کہ جلہار و جالبار آبید غلام حسین شواز شاعری کجن ماں وطارہ ہم جس کنگ لوٹا ماں ایدگے سنگتاں و ایدگے زاندکارہ ہم جس کنگ لوٹا ہایا غلام حسین شواز شاعری جالبار و جلہارہ چلا سے ہایا دنیا توکا کے مرچی پی ایچ ڈی اور دیگے کیسے ریسرچ کنک بھی گائیں مزنین کتاب جہاں مزنین ریفرس جہاں گڑا یک مردمی اگاں غلام حسین شواز شاعری سرا پی ایچ ڈی کنک لوٹی یا پٹپور کنک لوٹی کجا بھی پٹی کجام ریفرس جہاں بروت کجام کیسے کتاب جہاں بروت کیا یہ غلام حسین شواز شاعری سرجمی دستور کریتی یک مثال یک جاگئی یک بلائیں کوہی کہ قدیمی ہستیں مردم گشائی کوہ اندرہ یا کوہ تہا بلائیں کیسے خزانے ہستیں بلے کاسشی نزدیک ہمیں واسطہ رو کہ عشقونگا ہمیں کوہ سرا بلائیں کیسے اجدیائی نشتہ اریا کی کوہ کیسے بکلوگی خزانے واسطہ اڑا کیسے اجدیائی ڈنگی جانتی یا کیسے پلیک کی
مرچی ایگا پاؤں گوشن کسی زہر بیت شر نبیت شر غلام حسین شواز ہے شاعری ایک فردی کے رائن آ فرد کدی یہ مرضی آئی شعران درکن و کدی یہ مرضیاں تا آئی شعران کسی درنکن ایک ایسے راج مردیاں غلام حسین شوہازہ وطی زندے مستریں باہر کے پر زبان آترا نادر کتا آئیے شاعری بائدیں چھوک کیسے مبید آ راج دفترے کتاب جہانی ریفرنس جہانی کیسے یا باہری منتوارا واجہ غلام حسین شوہاز کیا یہ نام غلام حسین و یہ پر نام شوہاز و یہ کماش نام مزار ولد کوہدہ بشام بنجا بزام اچھات شیزنگی نگوری نندوکی 1950 وقتا ودی بیتک و یہ اتیوانا گزانک پرامری اسکول مچھاتا چی بندات کتا او میڈل ماں بالیچا میڈل اسکولا او آئی اسکول تمپا آیوتی چکاس داتک او ڈگری کالج تربتا آیوتی انٹر کتک ایس ایم آرٹس کالج کراچیا بی اے کتک او ایم اے صحافت بزان جرنلزم کراچی یونیورسٹی سندھا کتگی او شیل پیٹرولیم کمپنیا ایز اے ایریا منیجر آیا تاؤتی زندے آخرہ کار کتگ